Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فأما بعد. Bütün galamni yo'qdan bar qiluvchi, tarbiya qiluvchi Rabbimiz subhanahu va taolaga hamd va sana maqtovlarimiz, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarining turidan chiqqan salovat sharifalarimiz bo'lsa edi. Muhtaram aziz qardoshlarim, muborak bo'lsin juma kunlarimiz. Alloh subhanahu va taola aytadi: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sizga qadar bo'lgan qavmlarga, sizga qadar bo'lgan kitob ahillarına vasiyat qilgan edik. Ham sizga da shuluq vasiyatni beramiz deydi Alloh taolo, taqvoli bo'ling'iz deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizga qadar bo'lgan qavmlarga o'zining oyatlarında vasiyat etdi taqvo bo'lirga, Allohdan qo'rqib yasharga. Bizning ummatga da Alloh taolo aytadi, taqvoli bo'ling'iz deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda ondan so'ragan, ya Rasululloh, biror vasiyat bersangchi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadir edi, "Usaykum bi taqvallah." Men sizne vasiyat etem, taqvoli bo'lirga dedi. Ali ibn Abi Talib'dan so'radilar, "Ma huwa at-taqwa?" Narsa ul taqvolik? Ali ibn Abi Talib javob berdi, "At-taqwa khawfun minal jalil." Taqvolik ol Allah'tan qo'rquv eng birinchi sharatda dedi. Va amalu bit tanzil. Qur'on bilan g'amal qiluv dedi. Va rida bil qalil. Az aybirga rizoligingni bildiruv dedi. Sening ozgina aybiring bor ekan, anga rizoligingni ko'rsat. Wal isti'dad li yawmir rahil. O'limga azirlanuv dedi. 4 narsani atab chiqdi Ali ibn Abi Talib. O'zgan jumg'ada biz sizin bilan taqvoning g'alamatlari turunda silashdik. Ya'ni taqvo bo'lish uchun nindi g'alamatlar bor? 7 g'alamatni aytib ketdik. Bugungi jumg'ada biz sizin bilan taqvolikning 7 jimishlarini qarab ketamiz. Bu dünyada takva bulsan, Allah Teala sana nindi jimişlerin biremiken şul takvalıkның. Men cemaat kıskaça silerge tırışırmın. Allah Teala en birinci jimişni bizge ite, pladi baga bayazninisti. Nerse bilen beyli. En birinci jimiş, en birinci takvanın ni'meti. İnnallâhe yuhibbul muttaqin. Allah kimlerini yarata? Muttaqinlerini de. Muhterem cemaat, eğer de bizge ayteler iken Allah seni yarata deyip, biz siyinemiz mi? Sizge kimdir bildirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Misal için tüşünüzge kilip aytdi, Allah seni yarata deyip.
Аллах ниндиләрне ярата дигән сорау. Инналлаха юхиббул муттақин. Аллах тақвалыларны ярата икән. Абу Хурайра радияллаху анхудан сорадылар: "Я Аба Хурайра, ма хуа тақва?" Эй Абу Хурайра, ничек ул тақвалы булу? Абу Хурайра радияллаху анху әйтә: "Юлдан барган вакытта каршыңа очрый шәнешкеләр ди. Шул шәнешкеләрне син өстеннән басып, аякларының авыртырып узасыңмы? Әллә әйләнеп узасыңмы?" ди. Бүтүнебез әйләнеп уза бит инде. Аяк белән басып, аякны авыртырып узмый бит инде. Шулай бит. Или кайсы кызыр узамы? Менә бу тақвалык ди. Шәнешкеләр ул гынахлар сыйфатында. Шул гынахларны әйләнеп узу тақвалык ди. Абу Хурайра радияллаху ан. Беләбез мәшһүр хадис. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзе сөйләде. Әгәр дә Аллаһ birər bəndəni yaratsa, нәрсә әйтә Аллаһ Тәгалә? Җибраил алейхиссәламны чакыра. Әйтә: "Я Җибрил, инни ухиббу фуланан фаахиббух." Мин бер фәлән кешене яраттым, эй Җибраил, син дә аны ярат дип әйтер икән. Җибраил алейхиссалам күктәге әхәлләргә, җирдәге әхәлләргә төшеп әйтер икән: "Аллаһ фәлән кешене ярата, сез аны яратыгыз." Җирдә һәм күктә булган барлык җанлы һәм җансыз ияләр аны ярата башлар икән, Аллаһ яратса. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә берәрсен яратмаса, әйтер икән: "Аллаһ Тәгаләне яратмый." Теге яки бу кешене Җибраил алейхиссалам әйтер икән: "Җирдәге ва күктәге хәлләргә Аллаһ шундый кешене яратмый." Алар да яратмый башларлар. Пәйгамбәрбез заманын искә төшерегез җәмәгать, иң зур бер мөгъҗизаның берсе. Беләбез, иң зур мөгъҗиза Коръән, беләбез, ай ярылды. Ләкин бер мөгъҗиза бар, шундый мөгъҗиза җәмәгать, калебләрне яратырган, күзләргә яшьләр китерә торган мөгъҗиза булган Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында. Нинди мөгъҗиза? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям беләбез, аңа минбәр ясап китерәләр. Ну шушы минбарга басыр алдыннан ул басадыр иде бер бүкәнгә, пен. Шуңа басып вәгазь сөйлидер иде. Шуны, yani шул бүкәнне кырыйга алып куеп, яңа минбәргә басып вәгазь сөйли башлагач, бу бүкәннең тавышы чыга башлый, зыңгылдаган тавышы. Бөтен кеше як-якка карый, нинди тавыш микән дип. Карасалар җәмәгать, шушы бүкән җылы икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны сагынып. Уйлап карагыз. Жансыз bir агач кисәге Пәйгамбәрбезне сагынып йылый. Мине Расулуллаһ калдырды дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аның тавышын ишетеп, килеп сыйпый. Җәннәттә минем белән булырсың ди. Һәм теге бүкән тынычлана. Жансыз булган ташлар, агачлар, нинди генә мәхлукатлар булсалар да, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямга салават әйтеп торучы алар. Алар Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямны сагынып торучы җәмәгать. Бу бер мисал җәмәгать. Аллаһ ярата икән, бөтен мәхлук сине ярата башлар. Бу зур нигъмәт түгелме дөнья?
Dünyada ул зур nimet, әгәр дә безне Аллаһ ярата икән. Ничек безне Аллаһ яратсын, кайчан без берсе белән берсе сугышып яшибез. Бер-беребезгә хәтта сәлам әйтергә дә читенсенәбез. Үзен бирсен, мин нәрсә аңа? Кем соң ул миңа? Тәкәбберләнәбез бер-беребезгә карата. Мәшһүр хадис. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Лән тадхулул джанната хатта туъмину." Siz de cennetke kirmezsiz imanlı bulgançı. Şöyle bit, iman bulmasa cennetke kirip bulma bit. وَلَمْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. Kamil imanlı bulmasız bir-birinizni yarata başlagança kadar. Bir-birimizge yardam ete alabız mı cemaat? Yaratabız mı? Afala adullukum ala şeyin iza fa'altumuhu tahabbtum. Indimmi sizge şunday bir amelge, eğer de siz onu işlesegiz, bir-birinizni yarata başlarsınız. Afşus selame beynekum. Selam taratığız bir-birinizge. Esselamu aleyküm diye aytırga ağır tugul bit. Yok, ol mine selam vermeyken min de vermeyim. Bu kıyametin galameti cemaat. Bilgenler, bilmegenler bulsa da Müslüman'a sen selam bir getiyiş. Kıyamet aldığından bulurken şulay bilmegenlerge de bilgenlerge de bilgenler bilengene kuruşurlar. Bilmegenlerge kabutta bilmeyi yuğul. Mene şu yaratığını taratırga gerek. İnna Allaha fi aunil abd. Allah bit yerden bitavuzunun koluna. Madama fi auni ahi. Eğer de ol kardeşine yardım etse. Biz öyleyimiz, bu свои проблемы. Özümünün problemine tulgan, kaya indi ana yardım etirge. Kardeşin aç, rizığı yok, akşası yok. Kilip sırayı kardeş yardım eteli. Benim özümün doluklarım var. Benim özümün problemalarım var. Kim sonalar izgi kişiler, kim sonalar muttakinler. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ وعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Alar diye ağır bulsa da, jingel bulsa da yardım etüşler, şin muttakinler. Bu ayetke kadar ki Allah Teala sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha as-semavati vel ard uiddet lil muttakin. Cennetke aşığınız, Allah'ın mağfiretine, gafuna aşığınız. Ol bit cennetinin kingligi jir ve kukler arası değil. Kim için ezirlengen? Lil muttakin, muttakinler için. Kim sonalar muttakinler? Ellezine yunfikuna fis-sarra'i ve'd-darra. Alar yaxşı bulganda da, naşar bulganda da yaxşı sadakaların biruşlar, yerden kolunsuz uşulardı. Vel-kâzimînel gayz, aşuğun tıyuşlardı. Ve afîne anin-nâs, kişilerini gafu ituşlar. Ne kadar ağır bulsa da, upkelettiler indisini, no gafu itirge iren. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah Teala izgilik kıluşlarını yaratadır. Hazır qarag'ish cemaat Allah Teala bizga tag'in nindi ni'mat bere. Ol el-ma'iyya deylar ana g'arab tilinde. Ya'ni bilan tirkagishi. Bilan tirkagishi soyuz s. Urush aytganda. Narsa bilan bayli ol. Vattaqullah. Allah'tan qo'rqig'iz. Taqvoli bo'lig'iz. Vattaqullaha wa'lamu ham biligiz. Annallaha ma'al muttaqin. Allah muttaqinlar bilan. Wa inillahu ma'ak famimman takhaf. Allah senin bilan bo'lsa, kimdan qo'rqasan shundan so'ng? Peygamberimizin turmushidan qarag'iz. Ağır halde
Үтірге үйрейлер. Хижрат алдынан болған хал. Әбу Жахилді құтыртып жүрей. Үтіртірге керегі мұны дейіп, дағуатын бітірір үшін. Келелер аның ертеңгі намаз алдынан қапқасы янына қылышлар білән басып, үтірәбіз енді дейіп қазір. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям нәрсе әшлей? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Allah Teala'dan şın korku bilen korksan, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Allah Teala kütmegen jirden, uylamagan jirden çıgı yolun kursetecek iken. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Uylamagan jirden Allah Teala seni rızıklandıra. Takvalıqına kirek. Rızık tileysen iken Allah'tan takvalı bul. Hayırlı turmuş tileysen iken Allah'tan koruk. Turmuşunda barısı yaxşı buluğun tileysen iken korkunçlar, avrular, sırxavlar bulmasın deysen iken Allah'tan koruk. Vettakullahu ve a'lemu ennallaha ma'al muttaqin. Allah'tan korkuğuz ham biligiz. Allah sizin bilen, muttaqinlar bilen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem astanda qazımadı, terezende qaşıp gitmedi. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ diyen ayetini okuyup وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül kıldı, ul jide. Dastat için Allah tevekkelgine gerek. Şu ayetini okuy, Allah'ın artlarından da Allah'ından da perde alar kurmesler. Şu tünde Cebrail aleyhisselam biz yaratıp okuyturgan Yasin suresini indire. Kur'an'ın kalbin indire. Ham Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayetlerini okup, alar işikten çıkıp, her özünün çıkıvın hatta isbatlap, her birisinin başına tufrak sibip gide. Bular uyanalar, tufrak degene, qayın kelgen, Muhammed qaya qaşqan degende Gali yata. Kurmediler alar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin her turmuşu, her hareketi bizim için misal, onun tevekkelligin qarağız. Көз алдына кетірігіз, үйгіз, қапқағыз yanında құрал bilen келділер, 40 кіші misal үшін. Sizni o'tiramiz deyip, ertangi ishingizga chiqib ketgan kutib turalar. Haligiz nechik bo'la? Oy hay bo'la har. Kimga shaltiratamiz? Do'stlarga, qardoshlarga, tag'in kimga? No Allohga tugil. Mana shunda kishi ishdagi bo'lgan holatini ko'rsata. Bu vaqas menga da qog'ila. Baribizga da qog'ila u. Birinchi sharatda men ana o'zim asiylim. Şunday mikan men bunda deb. Bu bek zo'r jamoat daraja. Üçüncüsü adama xavf vel huzn. Bu kishida qayg'u hasrat bo'lmay. Depressiya bo'lmay. Allohdan qo'rqqan kishida. وَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allohdan qo'rqib izgilik ishlasangiz, bu kishiga bir nindi qo'rquv, qayg'u hasrat bo'lmayacak dedi Alloh taolo. Никакой страх, никакой печаль. Allohdan qo'rqqan kishidan deydi. Taqvo bo'lgan kishidan deydi. Bu bizning bo'ldi 3-chi. 4-inchisi barakati minas samai vel ard. Yerdan va ko'kdan Alloh barakat beradi. Walau anna ahlal qura birer shahar ahli ovul bo'lsin. Amanu iymon keltirsa, wattaqaw taqvoli bo'lsa, la fatahna alayhim barakatin minas samai vel ard. Yerdan va ko'kdan biz ularga barakat indiramiz deydi. Mol rizq. Krizis yo'q. Krizis deb albatta jiliymiz biz. Amma taqvoliq bo'lmag'ash, iymon bo'lmag'ash, muhabbat bo'lmag'ash, shul qadar ko'p gunoh taralganda shunga ko'z yumg'ash, shul qadar ko'p biziqlik taralganda biz bir narsa ishlay olmag'ash.
Қаяң бәрәкәт келсін. Бәрәкәт келе шунда қайда иман бар, қая тақуалық бар, қая әхлақ бар. Бізде көп кіші тігі, богобоязненный, мен тақуалы, әхлағы жоқ. Бір вақыт Мисырда оқығанда бір хазіреттің бағазын тыңлаған едік. Ап келділер, бір бабай, янына келе бір шәкірт әлігіне келді оқырға, Хазірет де бір мәшітке барам, анда да Құр'ан сүннет деп сөйлейлер дей. Башқа мәшітке барам, анда да Құр'ан сүннет деп сөйлейлер дей. Қайсысы дұрыс соңаның дей. Бір мәшітке бара, бұл бабай басып тыңлап тұралар. Құр'ан сүннет деп сөйлей. Нек басып тұрасың, отырды екен, қаты етіп, топас етіп. Yok отырмайым, сеңа әлі претензияларында бар, сені тыңлайсым келме деген бабай тігінің, қотыртамын де. Тігі айта, сен меңа претензияң бар ма? Кет бар мұндан, тігі бабай айта, кет қашық тезіп мұндан, аяқларымызын сындыралар қазір. Екінші мәшітке баралар. Шул қәл басып тыңлап тұралар. Силитірған кіші бұлай дей, Аллах ризалығы үшін сұрайым мен сізден отырып тыңлағыз деп, мотор етіп. Yok, отырмайым, тені тыңлайсы келмей, мен бұлай ғана келдім, қытыртайын етігіне. Тігі башын түсіргенде жылы башлаған. Шыннан бағас біткеш мінан сарадылар нешеп шулай ішләдігіз? Көңіліме қарадым дей. Тәкәбірлік уяндық. Әйтәсі келді тігіңе дей. Шуңа көре жыладым дей. Фикірлі башладым, өз әхлағым үстінде дей. Шының үшін йыладым дей. Мәне қайды әхлақ дей бабай бұл шәкіртке. Шунда хақ ислам дей. Қай әхлақ yok, анда ислам да yok. Хақиқи, әхлақи, әдәп, тәрбия болырға тиіш, бірінші ширатта. Пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ол көп вағаз сөйлемеді, ол көп хадислер сөйлемеді. Ол өзінің әхлақы білен кішіні исламға көндірді. Иннәка лә'ала хулуқын азим. Сен бейік әхлақ иясы деп Аллах тәлі айтты. Шуңа көре бәрәкәт булашақ қайшан біз әхлақлы, тәрбиялы, тақуалы, иманлы болып, әлі шунда бір-бірімізге ярдәм етіп, мұсылман болып яшасақ, шунда ғына Аллах Тәала бізге ярдәм ете башлаяшақ. Бүтін нәрсе өзімізден тұра жамағат. Давам етіп айтасы келе, тағын бір Аллахның жемішін тақуа болған кішілерге, ол фурқан, яқшылықны нашарлықтан, ақны қарадан, батылны хақлықтан айырушы нәрсе ол фурқан. Шуны бире кішіге. Әл-фараса дейлер қайбір ғалимлер. Проницательность. Иттақу фарасат әл-му'мин, фаиннаху янзуру би нурилла. Аллах Таала, Пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам айта, қорқығыз мү'миннің фарасатынан, бойтесь проницательности верующего. Фаиннаху янзуру би нурилла. Ол бит Аллахның нуры білән қари. Он смотрит нуром Аллаха. Но ол нур берілі қайшан? Я айюхаллазина аману аттақуллаха яджал лакум фурқана. Ей иманлы бәндәләр, Аллахтан қорқығыз. Ол сізге шуны берешек фурқан. Яқшылықты нашарлықтан айыра башлайсыз. Яқшы кішіні нашар кішіден айыра башлайсыз. Кім білән ішләргә, кім білән ішләмәскә шуны айыра башлайсыз. Бұлай хаталанырға да мүмкін. Яқшы кішіні үпкелетірге да мүмкін. Нашар кішіні дәрәжәсін көтәрірге мүмкін. Түрліше бұла. Хам тағын бір қысқартам. Ал-қабул. Аллах Таала айта, иннама ятақаббалуллаху минал муттақин. Аллах қабул қыла кімнен? Тақуа бәндәлерден. Тақуалы бәндәлерден генә Аллах Таала қабул қыла екен, изгіліктеріні, дұғаларыны, намазларыны. Келер шундай заман деп айталар ғалимлер. Пейғамбарымыздың хадислерінде де бек көп андай мисаллар. Кішілер дұға қылырлар, дұғалары қабул қылынмас. Қоя гарантия біздің ғибадатыбыз, намазларыбыз қабул қылуына. Сен уянасың қиямет күнінде 0 сенде, мәне бұл қорқыныш болашақ.
Nol, bir narsa yo'q. Bir nindi izgilik yo'q. Agnohlaring tavlar, ko'klar qadar jamoat. 50 yil o'qiding namozingni, urazangni tutding. Nol yo'q. Chunki sen harom rizq oshading. Boshqa kishining haqini o'tamading. Ranjitding. Bu bankrotstvo deb atalaydi, ruscha aytganda. Bu da hadisda bor anday bir. Kim ol bankrotli deb payg'ambarimizdan so'ragan hadisda xatirlaysizdir bit. İzgiliklari bilan kelirlar, namozlari, hajlari bilan kelirlar. No, kimnidir haqini urlagan, kimni g'aybatini sotgan, kimgadir nashar so'z aytgan, o'pkalatgan, g'afu tinmagan. Alloh taolo aytar ekan, birgis menga butun izgilik, buning izgiligini shu kishiga. O'ylab qarag'iz, nol bilan kelasin sen. Shunga ko'ra iska tushirgiz, kimni sizni ranjitdingiz? Kimga nasharlik ishladingiz? Kimni haqini o'tamadingiz? Kimning bir so'min qaytarmadingiz? Yariyali o'ltiga g'afu etuvchi kishi bo'lsa yarar endi, unutgan endi, yarar endi deb. Alloh bit unutmaydi. Ham so'nggisi ul g'aylam. Vattaqulloha va yuallimukumulloh. Allohdan qo'rqingiz, u sizga g'aylam beracak. Qo'y vaqtda g'aylimga kirta bo'lib turgan naqshul taqvolikda endi. Kitaplar o'qiymiz, boshqa bir narsa qolmaydi. Hozir institutda o'qiylar. Boshqa biri yo'q. Specialist nичего не знает. Narsani anglata ol. Imondan, dindan, Allohdan yiroq bo'lganga kishining bosh miyada ishlamay boshlaydi ekan. Alloh taolo shu söyleganlar bilan va'zlanib, Alloh taolo bizni da taqvolik qilsaydi. Allohumma ij'alna minal muttaqin. Allohumma ij'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allohumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Innaka waliyyu zalika wal qadir wal mawlah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.